Allahu Ekber, Allahu Ekber. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمان وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأما بعد bütün galemni yoktan bar kıluvşı, terbiye kıluvşı Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ga hamd sana maktavlarımız Peygamberimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerinin türünden çıkan salavat şerifelerimiz bulsaydı. Muhtaram aziz kardeşlerim, mübarek bolsun Cuma günlerimiz, mübarek bolsun Recep aylarımız. Allah Subhanahu ve Teala iki Cuma arasında vefat bulgan Müslüman kardeşlerimizin ruhlarını şad kılıp bendeşilik bilen kılgan günah hataların yarlıkap orunların cennette kılsa idi. İki Cuma arasında nikahlaşkan yaşlarımızga Allah Subhanahu ve Teala elfet muhabbet birseydi. Alardan tuğan balalar da dinimizni, ilimizni, milletimizni kuvvetlevşi balalardan kılsaydı. Muhtaram aziz kardeşlerim, Recep ayı devam ite. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam özünün bir hadisinde aytdı. Kim Recep ayında bir gün uraza tutsa, bir yıl uraza tutkan kebek ecrin alır dedi. Mana şu Recep ayında Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamga eng ağır vakit bulgan şır idi. Yani Resul sallallahu aleyhi ve sellemni daimi yaklap turuşu ağası ətisinin bir tuğan abisi Ebu Talib vafat bola. Big zor yoğaltı kişire hem de peygamberliknin en birinci saatlerinde, en birinci vakitlarında ana yardımcı bulgan, anın yanında her vakitte de bulup yardım kolu suzgan Hadişe radıyallahu anha vafat bola şu yılda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge 52 yaş bola. Ol zor ağırlık kişirgenden soň kaygılı halde Ka'betullah yanında oturup şuşunda yıkıga kite. Tünle ana uyatalar cemaat. Anın yanına kile bir hayvan, anın ismi Burak. Ana uyatalar hem Yürüselim şaharına alıp gite. Bunun turuda Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de uzu aytti. Subhanellezi asra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves-semi'ul basir. Eytedir Hak Teala şu ayette bak buldu ol Allah Teala her bir kimçiliklerden. Oldur Allah Teala özünün kılın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga köşirdi. Linuriyehu min ayatina. Alarga özümüzün ayetlerimizni kursatir için Allah Teala şu mucizalarını kursattı. Lakin muhtaram aziz kardeşlerim, bu ayette Allah Subhanahu ve Teala bu Mescid-i Haram Mescid-i Haram diyen isimni de almagan idi. Lakin Allah Teala mana şu ayette aytdı, kileşek zamanda bu mescid ismi anın haram bulur, bu
tireli yakta bulgan her yaklarda jirler alarda haram bulurlar deyip Allah Teala bizge haber verdi. Aqsa meşidine Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni kuşurdu. Muhtaram gaziz kardeşlerim, anları nerse bula? Nindi vakıga bula şul Recep ayında 27. kişide ol mine Allah bilse Sişembe gününe turu gelir. Nindi vakıga buldu cemaat? Mi'raj vakıgası buldu. Şul Aqsa meşidinden Sidratul Munteha'ya kadar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam 7 kat kukni uzib hatta Rabbimiz Subhanahu ve Teala bilen sileşedir. Muhtaram gaziz kardeşlerim, 124 bin peygamber kelip gitti. 124 bin peygamber her birisi de Allah var. Allah bir. Ferişteler var. Cehennem var. Cennet var. Ahiret var deyip her birisi şunun turunda silep geldi. Haber verdi. Lakin bir peygamberge de Allah Teala anday zor nimet vermedi, anday zor derece vermedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birgen dereceni. Ol derece atala mi'raj. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ol silepkine şiklenmedi. Allah Teala ana üzüne ahiretini körüp kaytırga nasip etti. Bir peygamberge de Allah Teala mındı nimetini vermedi. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'ge, sınğı peygamberge, barşa mahlukatlarının en hayırlısı bulgan, Allah Teala'nın Habibi bulgan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah Teala şul nimetini verdi. 7 kat kuknigine tugul cennetini de, cehennemini de körüp kayta, bütün peygamberlerini de körüp kayta. Haminde Sidratul Munteha'ya kadar barıp kayta. Allah Teala bilen sileşe, anda hatta menirge Cebrail aleyhisselam'ge memnu, yani mümkün tugul. Ana anda menu mümkün tugul. Tıyılgan. Ama Cebrail aleyhisselam nerse dedi, mina anda barga mümkün tugul. Tıyılgan, sinagına rıhsat etilgen ya Resulullah deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem seferine uzun devam etti. Şunda Allah Teala bilen sileşe, Kur'an-ı Kerim'de cemaat bütün ayetlerini, bütün surelerini Allah Subhanahu ve Teala Cebrail arkalı bizge indirdi. Bütün surelerini, bütün ayetlerini. Lakin 2 ayet, Bakara suresinin sınğı 2 ayetin Allah Teala turudan turu Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ge şuşunda indire, kungulina salah. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bargan vakitte Allah'a selam eyti, ettehiyyatü lillahi ve salavatu ve tayyibat. Tanış dua mı? Namazda başkara tırgan dua. Resul sallallahu aleyhi ve sellem anı Allah karşında 7 kat kuklerden son aytilgen sözünü Allah Teala'ga ayta şunu. Allah'a kurkem selamlar bolsun, salavatlar bolsun deyip. Ve Allah Teala nerse deyip cevap bire. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey peygamberim, sana Allah'ın rahmeti, selamı, hem bereketi bulsun deyip. Mana şu sözü bilen Allah Teala bizge Müslümanlarga bir-birimizge nişi gitip, dürüst itip selam verirge öğretti. Mana şu tünde. Oylap qaragız, nindi zor derece. Hamda Allah Teala, Rabbimiz Subhanahu ve Teala şu sözünü aytkandan soň Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam. Barşa bizga da selam bulsun. Ham barşa iyilikli, hayırlı bendelerge de selam bulsun deyip ayta. Ham barşa kuk ahilleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberligini tanıp barşa kuk ahilleri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu deyip iman sözlerini eyteler.
Şunda Allah Teala Peygamberimizge sallallahu aleyhi ve sellemge nindi bulak bire? 5 vakit namaz. Başta 50 vakit etip bire. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemni kurgandan soň 50 vakit namazga da rizalaşa. Biz kursek de rizalaşır edik, lakin Musa aleyhisselam anga karşı kile senin ümmetin köter almay dip bir neçe tapkır ol kiri kayta Allah Teala'dan kimitini sırayı. Andan soň 5 kat şirge şimdi artığın sırayı almayayım dip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ezrek uyala hem de Allah Teala'dan başka kimitini sıramay. 5 vakit namazını okugan kişiге 50 vakit okugan kibik ecrin bermen dip Allah Teala vaat berdi. Mana bu namaz turdan turu prikaz bularak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge tege biz посредников dip aytırga kerek. Aradaşçı bulmadı Allah'ın yanında. Birden bir şunday g'ibadat kimge Allah Teala turdan turu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge farz kıldı. Eğer de biz qarasak Mekke şarın 13 yıl boyu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davet kılgan 13 yıl boyu iman, ferişteler, peygamberler kıssaları, cennet, cehennem turunda siladi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani imanға qağılatırgan meselelerge kübrek qağıldı Mekke şarında, Medine şarında başlana praktik ölüşü. Yani haç kılu, zekat, nikah, muamelat, ham başkalar praktik ölüşü başlana Medine şehrinde. Lakin cemaat praktik ölüşü namaz bularak farz kılına nakmine Mekke şehrinde. İman bilen namaz alar bir bulup baralar. Mekke'de alar Allah Teala onu Mekke'de farz kılar. Şuna göre iman da namaz da aların dereceleri bir dip aytırga kerek. Alar bir orunda. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Es-salatul mi'racul mu'min." Namaz ol mü'minin mi'racı. Ol Allah bilen söyleşe. Ol anın bilen muamele kıra. Olandan sırrı, olana duasın bağışlay. Göz yaşların bağışlay. Namaz vaktinde şatlıkları bilen Allah'a müracaat ede. Namaz gına bizge bütün problemalardan şişu yolu ol namaz. Nindigine problema bolsa da, şatlık bolsa da, şükür bolsa da, nindigine müracaat bolsa da köngülübüzde namaz arkalı işlesek, bundan da hayırlırak bulmaz. Allah Teala özü aytdı bit. Allah ya eyyuhellezine amenu ista'inu bis sabri ve's salah. Ey imanlı bendeler, namazga müracaat itigiz. Allah'tan yardım sıraganda namaz arkalı sıragız dedi. Şundan da namazın derecesi zor. Ve aqimus salatu ve atuz zakata deyip Allah Teala emir kıldı. Namazlarınızı tırgızıgız, zekatlarınızı tölegiz dedi. Zekatını da namaz yanına koydu. Çünkü namaz ol daimi qabatlanıp dura. Zekat da yıl davamında anı tölerge bola. Hacını yılga bir güne bağışlayın. Oraza da yılga bir. Zekat bilen namaz alar yıl davamında kılınatırgan g'ibadetler. Şonkır Allah Teala alarını ikisinde bir ayette, bir sözde katlaştırıp aytdı Kur'an-ı Kerim'de. Muhterem aziz kardeşlerim, Mi'raj turunda köp söylerge bola. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qaytib jetkeçte anın urunu yatıp turatırgan urunu soğunmagan bola. Oylap qaragız, soğunmagan bola. Ol vaqttan tış, gadattan tış bolgan bir пространствода bolgan. Anda vaqt yok. Eğer de alarның масштабтарын аңлата başlasan cemaat, mene aygagına barga kerek. En yaxşı kosmik kорабль bilen 3 gün. Ayga. Ol dünya kugünden çıkıp birinci kat, ikinci kat, üçüncü, yedinci. Sidratul Muntaha Allah Teala'nın özü bilen işraşa söyleşe şunda. Şunday zor nimetini Allah Teala bizim ümmetimizge berdi. Bu namaz sina hem senin ümmetine bulak dedi. İman zor bulak. Bu bulakni satıp alıp bulmay bazarda. Bu bulakni alıp turup da bulmay. Bu bulak mahsus Allah Teala saylangan bendelerine bire
Ләкин бу бүләкне әле саклый да белергә кирәк. Аны саклар өчен Аллаһ Тәала намазны биргән. Ни өчен? Иннас салата танха анил фахшаи вал мункар. Чөнки намаз әшәкелектән, нашар гамәлләрдән тыядыр диде Раббыбыз Субханаһу ва Тәала. Әлбәттә, аннан соң зур бер вакыйга китә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям төшкәннән соң шушы Миғраждан соң сөйли, аның турында аңайтәләрді сөйләмә, бұлай да инде сиңа ышанмыйлар. Ул әйтә, менә Иерусалимга гына барып кайттым дип кенә әйт. Анда да Абу Джахил әйтә, күрәсезме, бу бөтенләй мәҗнүн икән. Мин инде бер ай барам, бер ай кайтам. Бу бер төн эчендә барып кайткан дип. Жүләр инде бу дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламга авыр сүзләр әйтә торган булган. Шунда Абу Бакр янына бара, Абу Бакр радийаллаху анхуга әйтә, беләсеңме, синең дустың Силиянда бер төнне барып кайткан икән Иерусалимга. Минем караван бер ай бара, ул бер төндә барып кайткан. Юләрлек бит инде. Нәрсә ди Абу Бакр? Ансы күп кешелегегез беләсез. 7нче кат күккә кадәр барган булса да ышанам ди. Шуңа күрә аңа Сиддиқ дигән исем бирделәр. Дөрес сүз әһле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва салламның шын дусты була. Һәрбер сүзенә ышана. Аллаһ Тәала хәтта шулай эшләде. Абу Джахил килеп әйтте, каялы сарайлары, базарлары турында сөйләле миңа Иерусалимның. Сөйләп күрсәтә Расулуллаһ акрам алейһиссалату вассалам. Ул анда булмаса да Аллаһ Тәала күрсәтә аңа. Телевизор сыман бер әйбер килеп чыга. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям бөтен әйберне сөйли аңа. Минем караван кайчан кайта, анда барганда күргәнсеңдер. Менә шушындай вакытта кайта. Нәкъ шул вакытта кайтты. Барыбер иман китермәде. Күңелендә изгелек булмаган, күңелендә омтылыш булмаган, хәерлегә омтылыш булмаган кешенең нинди генә дәлилләр китерсин күз каршысында. Менә монда сукыры булса бер кашан да иман китерми. Ләкин бу иң зур мугъҗиза булды. Расул саллаллаһу алейһи ва салламның тормышында һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям шуннан соң бер тапкырда елмаймады, бик көлмәде. Һәм инде чөнки ул әйтәдер иде, әгәр дә сез белгән, мин белгәнне сез белсәгез ди, сез күп елар идегез. Әз көлер идегез диде. Мин күргәннәрне күреп кайтсагыз, сез болай көлмәс идегез диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шуннан да бу тарихи вакыйга сезгә дә, безгә дә зур бер насихат, өндәү, үзенә күрә бер дәрес, сезгә дә, шәхсән үземә дә ул бер үрнәк булып торырга тиеш. Һәм инде безгә үзгәрергә бер форсат булып торырга тиеш. Аллаһ Тәала шул сөйләгәннәр белән гамәл кылырга язсын.